Predstavnici opština Ljig i Lazarevac potpisali su memorandum o saradnji na izgradnji mosta na reci Ljig, čime će biti omogućena izrada urbanističkog plana za realizaciju ovog projekta, dok će saglasnost za gradnju, nakon prikupljanja kompletne dokumentacije, dati javno preduzeće Srbija vode, koje upravljaju rekom Ljig. Memorandum su potpisali predsjednik opštine Lazarevac Bojan Sinđelić i predsjednik opštine Ljig Dragan Lazarević, a u prisustvu Bojana Stevića, državnog sekretara u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave. Potpisivanje ovog memoranduma omogućeno je novim zakonom o jedinicama lokalne samouprave koji je donet na inicijativu ministarstva, čiji je državni sekretar Stević rekao. Na zahtev građana mesne zajednice Dudovica i dela mesne zajednice Jajčić koji se naslanja na reku Ljig, zbog problema u svakodnevnom obavljanju aktivnosti u ove dve mesne zajednice, znači Dudovica i Jajčić na teritoriji opštine Ljig, a sve zbog problema usled bujične reke, odnosno reke Ljig, koja je odnela most koji tu je bio dugi niz godina i koji nije, da kažemo, imao potrebnu dokumentaciju. Sada su meštani Jajčića i Dudovice koji žive i koji imaju tu poljoprivredno zemljište došli u problem po pitanju obavljanja poljoprivrednih poslova u svakodnevno na svojim poljoprivrednim gazdinstvima. Iz tog razloga, na osnovu ovog zakona koji je usvojen, ponavljam još jedan pod prethodne godini, koji je na predlog Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, gde sam ja državni sekretar koji danas iz tog razloga prisustuje, a opet dolazim iz Lazarevca, omogućilo je da opština Ljig i opština Lazarevac potpišu ovaj memorandum protokol koji će imati mogućnost, otvara mogućnost jednostavno izrade urbanističkih planova, odnosno urbanističkog plana. Iskoristio bi priliku i da se zahvalim meštanima mesne zajednice, pre svega Ljiga i Jajčića, koji svakodnevno su koristili taj stari postojeći most na razumevanju usled ovih problema koje im je stvorila reka Ljig, i da jednostavno shvate da zaista čelni ljudi opštine Ljig i Lazarevac, Bojan Sinđelić i Dragan Lazarević su zaista tu svakodnevno u svrhu građana i opštine Ljiga i opštine Lazarevac, i da jednostavno moraju da prođu određeni ne samo dani, već i meseci da bi se sredila neka papirologija u skladu sa zakonom, kako bi se rešili ti problemi. Građani ovde, pogotovo u Lazarevcu, su navikli u nekom prethodnom vremenskom periodu da se to sve radi ad hoc kao i širom Srbije, ali Srbija je postala u poslednjih 6 godina uređena zemlja, svakim danom je sve uređenija, jednostavno doneti su mnogi zakoni i zakoni koji moraju da se poštuju. Navodeći odličnu saradnju sa opštinom Lazarevac, prevashodno u poslednjih 7-8 godina, Dragan Lazarević, predsjednik opštine Ljig, izneo je višestruki značaj koji će imati izgradnja ovog mosta. Taj most spaja dve opštine, opštinu Ljig i opštinu Lazarevac. Meni je izuzetna čast i zadovoljstvo. Mi do sada smo imali izuzetnu saradnju sa opštinom Lazarevac, posebno u proteklih 7-8 godina. Dosta naših meštana, sugrađana radi u Kolubari, radi u Lazarevcu, u raznim preduzećima. Znači, mi veliki porez na zarade dobijamo od opštine Lazarevac, mislim od tih preduzeća. Mi samim tim velike investicije mi ovde sprovodimo u našoj opštini zahvaljujući tom porezu na zarade, zahvaljujući tim ljudima koji rade u opštini Lazarevac. Mi nismo neki sad da gledamo samo svoje interese, mi smo tu da se pomažemo međusobno, mi smo, kao što i većina znaju, opština 4. kategorije nerazvijenih opština, ali u poslednjih par godina i nadam se u budućih par godina da to neće biti tako, da ćemo izaći iz te kategorije, pogotovo što velike investicije dolaze u našu opštinu, kao i širom Srbije. Veliki i značajni projekti stižu u našu opštinu, od škola, vrtića, puteva, mostova i tako raznih drugih stvari koji su neophodni za život i za napredak svih građana, ne samo u opštini Ljig, nego u celoj našoj Srbiji. Srbija je poslednjih par godina zemlja u
razvijanju, zemlja u napretku. Vidite i sami u svakom gradu, u svakoj opštini, u svakoj mjesnoj zajednici nešto se gradi, radi, dešava. To je sve zahvaljujući politici koju sprovodi naš predsjednik Aleksandar Vučić i nadam se i očekujem veliku podršku naših građana, kao i što ste sami imali prilike da vidite u posljednjih par dana kad su raspisani izbori, kolike su gužve bile ne samo u opštini Ljig, nego u svim opštinama gde su raspisani i lokalni i parlamentarni izbori, da narod ima poverenje, da nisu tačne priče i pričice šta se sve priča i sprovodi u medijima i kako se linčuje naš sam predsjednik, a posle toga se sve spusta na lokal i mi vodeći ljudi na lokalu prolazimo kroz istu torturu kao i naš predsjednik, slušamo razne priče, izmišljene afere, ali to govori o njima, a ne o nama. Na sve te afere mi odgovaramo samo sa radom, sa projektima, kao i što je ovaj danas projekat koji je značajan ne samo za mjesnu zajednicu Dudovica i za mjesnu zajednicu Jajčić. Taj most će da spaja više mjesnih zajednica, odnosno i Dudovicu i Čibutkovicu i ovamo Jajčić i Moravce i Liplje i Latković. Taj most će da obuhvati veći broj korisnika, i svaki most koji se izgradi na nebitno gde, on će biti od izuzetnog značaja. Uradili smo do sada 5-6 mostova koje smo dobili od Republike i ovaj most ćemo zajedničkim snagama uspjeti da uradimo i svaki drugi. Mi imamo i još par mostova koje treba da radimo i u mjesnoj zajednici Kadna Luka, i u mjesnoj zajednici Lukoš, i u mjesnoj zajednici Moravci i na tome nastojimo u narednom periodu da radimo. Prvi čovek Lazarevačke opštine Bojan Sinđelić rekao je da Lazarevac ima sjajnu saradnju sa svim graničnim opštinama, a da će izgradnja ovog mosta biti potvrda veze Ljiga i Lazarevca, a na zadovoljstvo meštana Dudovice i Jajčića. Zapravo ovaj most će biti jedna od tih veza koja spaja dve opštine, naravno sve to kako bi zadovoljili meštane i naše mesne zajednice Dudovica i naravno meštane mesne zajednice Jajčić. Nasušna potreba je ljudi koji se bave poljoprivredom da koriste taj most i on je bio dugogodišnji problem koji je na izgled možda izgledao nerešiv, ali evo današnjim potpisivanjem memoranduma kreće se u proceduru za dobijanje svih onih zakonskih dozvola za izgradnju mosta. Taj most će predstavljati jednostavno veliki značaj pre svega za meštane mesne zajednice Dudovica, jer oni imaju svoje poljoprivredne parcele na teritoriji opštine Ljig, tako da u budućnosti oni će koristiti taj most i neće morati, mnogo će skratiti prevoz svojih poljoprivrednih proizvoda od svog domaćinstva do svojih parcela, tako da apsolutno ovim pokazujemo jednu odgovornu politiku koju sprovodimo na lokalu i ja se još jednom prilikom zahvaljujem i predsjedniku opštine Ljig i gospodinu Bojanu Steviću i naravno ogromna zahvalnost na strpljenju meštanima mesne zajednice Dudovica i meštanima mesne zajednice Jajčić. Sinđelić je naglasio da je opština Lazarevac obezbedila sredstva, a da će se tačan obim investicija znati po dobijanju projektno-tehničke dokumentacije, nakon koje će se i krenuti u njegovu izgradnju. Moram da naglasim da opština Lazarevac je nekoliko puta naglašavala da sredstva će odvojiti u bilo kojoj meri za izgradnju tog mosta, tako da apsolutno što se tiče samog finansiranja izgradnje tog mosta, tu neće biti sigurno nikakvih problema. Bitno je samo da sve uradimo po zakonu, jer kao što je i gospodin Bojan Stević rekao, država Srbija je postala država koja je veoma odgovorna, svi mostovi, svi objekti moraju imati upotrebne dozvole, prevashodno i što se tiče bezbednosti građana koji koriste takve objekte i naravno moramo pokazati da smo pravna država, samim tim znači moramo ispoštovati sve zakonske procedure kako bi došlo do izgradnje takvog objekta.
Izgradnjom novog mosta će se znatno olakšati, ali i učiniti bezbednijim život prevashodno meštana mesnih zajednica Dudovica i Jajčić.